Namar ka jing sokhya halor ka jing trei shitom jong kinong trei asha ha ka jing yakun pang COVID-19 ka renta thiang foundation jong ka kur renta thiang hapo ka jing elam jong uba kitbok renta thiang ubolong president menta kasngi kila ais ngobha da ki PPE ki gloves ki nong trei asha hakaba lawan ban priang da ikong Mirajun Mersing ibadi presiden jong ki asha Haribhoi district ibolong ru hakaju kupor i presiden jong ka all Meghalaya Asha Association ringkat badikong Pidaris Wanyang ibadi secretary jong ka all Meghalaya Asha Association haka jingidon lang ru jong ki nongkit kam ki bahakmat ki bakentup pak bantei renta thiang director uba dipshon renta thiang ubadi trust secretary renta thiang ibadi Tathiang ubadi udkhot jong ka Central Executive Committee. Nongkit kam kene ka foundation haba ajingkren kilong ba kene ka jingno senyang kalong ka barit bat ka baduna Henry kat bakot la ka bor ki persyang banle na ka benta ka jingbit jingbiang jong ki nong trei asya ki ba bunsin bat bunsin ki hab jingbit jingbiang jong ki pajba ki badon hakisenong jong ki. Persing ibadi presiden jongki asya ha kejela ila thertang ye ki bor sarkar ba ka jingkular jongki kiba kila kular na kebenta ka jingbit jingbiang jongki asya kadai tang ka jingkular ki katba ki kampat hadu menta menne omdan ka weiru ka jingkular kiba kila pendam ila ongru ba ka jingsiu ka bashi hajar tangka si benai ha ka jing trei doyap ha usnem ubal adab ban yakun ya ka klam COVID-19 kidang syuyok ban pedang dang tang hakine ki khendiat benai ki beladam Asya wako sinyo. Ni pau shisha ke jing somo ka bakhau ha ka biyari ka ti ko kurang tatia. Namar ki asya ko bai phitep kidai ki no trai bare jong ko ke kia. Ki bahap hapo jong ka NHM ko bangi tip mentau mo ke NRHM ko baki khot mensuang. Ki badai ki briu jong ka health department. Ndrai ke ai ki bangi sosi bani i ka long baki asya ha kini kisi ki ba menta. Ha kani ka porjok COVID ya ki asya la tentur pun ki merau la tentrai pun ki merau ki ong ya ki asya ba ki frontline workers jo COVID-19 nilai kami i ba sarkar kan le ai ya ki asya ba na kalian jo kami kaliya asya workers union ni kam dai shu kasin ka banung ko nila pha la pun li ki siti nila yo bani show meeting rangkat ba health minister jo ni ba ada nila pani ki PPE ya ki sing nila pani ki gloves ba kumni kum tai ban ai kilap jinya dai ki asya kenapa kita nak bantai nak benta dengan kamu? Mereka hadu benta ina kalian juga state government bat kunjung nak kalian juga health department kaklem le ai ki asya. Dan menasih ngadang i high court kubur bana kalian juga health minister orang bangan telat ki PPE hak biyadai bagi asya ngan persyang ban si wiki deals ki jong timo. Dengan tip nomor pun sini saya i ki jing thok hak kubur mereka kampat dengan klem long ai mani. Nitrai yo COVID ni yo insentif si hajar tengah si benai. Nitrai nalu last year ni dang yo ek insentif mentau senam. Tekomot lada nitrai mentau senam lada dai nani download bani dang infleksi ni saya ban pam ya ka bai bela de jeni. Lada sini pop ja bani klat no hai nei pot mo bai bela jeni ni tak bam si. Dan nitrai belah hi jong kibre nitrai menta si bet ni layo ya ka bai no ni dang yo ban pam ya ke jingtrai si tong ke jeni. Nai hak biyadai bat ka sokar ke jongi ngai ni trai mentai den hak Malaysia ar ki Muslim ni sayo teke ai ka ba na kalian jongi ni pau shisha ke jing somo kan ye pi ko bana kalian jo ka department ka badai pet ni kum juru na kalian jo ka state government ka ba pentai ni kum ki merau ka klem la ban ai ni watang ni pi dan na kalian jo pi ka por kabam dai ke department la ni klem trai ai hiru i ka kam ke jopi hiklem pha la ni hiklem hukum hiru ba phin bangin trai na ka banta ke jopi ngai pidor ke musim ken ke bani rap ye ki asya ki jomi bo isa i ong ba i jing ai jomi i dei baret ilong tong kum i uja ngai bo ong ye pisa i jing jawo mi baret i pelong ye ke doriau ba i jing rap i baret jopi i lo ke jing kurku na ka banta jopi asya kensa bat kunju kamnong ke jing ko na ka benta jong baro khot ki santi ki balak kloi ban kener la ni ban rak so bahai ki asya ki jong hakun kan ni ko puan tiana kalian jong ang so don ki sibun ki kentian bangan keren bat kalian kat bangan bang yo ya kini kalab bangan keren ham ni wasupu aban ong ban kalian jong state government mo pa ko aban
ban pau mana kalian juga state government ya ke ai ke ba phila kular ha ga kubor ko ma phila tho so ha ban le ba kakam namar unu covid-19 kam ri ke jingpong ka badang shu sedang menta kate ke jingpong ka bala sedang nadu menlasio ha po me gare ya juni te nadu menlasio phila kular ban ai ki PPE ki shin la ne kinu kila jing ya dai ki asya kada do menta ni padio iyo le se ka por kan sadir ka ba phila ai ma phi ki asya juni kim don shu namar kat kum ke jinglim jingtip jongahi ki asya juni ki badam tam hapo Jantia Boy East Khasi, West Khasi, South Khasi, South East Khasi Hill. Lain mau tang Shagaru, kat hatu manta ki asya juni lak khat armut ki bayo positif. Balik ki yo positif, namar bapli ki hap tur bed. Bantrai na bentau COVID. Na kalian jungki ki yo maintain ya ko social distance. Buat ki protokol ki bagi phai fi. Kumno na kalian jungki asya ki nak maintain ya ko social distance. Namar hak tu ke yang ke positif ham tu ki asya ki hak ban ai treatment ni COVID patient. Kat kum ka training ka bari dang syok men last week ni. Ki asya ki hak ban let thau buat yang oksigen jong COVID patient. Ta ka mod ngin nom la ken klem no kontak eu tu bo positif. Dia hak bang ngin don ka ngin kontak ka bod nak liang jong ki hajing hisya. Ki la de ban perkhat ken ke ai ka baki kin le nak ka ban ta juni. Ke jing tuli ka ban nak liang jong ka mi ya asya workers union. Kabangi ko aban bu hamne kalong lada yo positif uno ureu pa ba hasnong hatau hakisnong ki bangi ni don ki asya ki shime ki jingket kle bat ki asya ki don ki jingket kle ka ba kraw na banta jing pa ba hinrai lada yo covid positif ya asya mano ban shime ki jingket kle kumbani I ki kot khobor ki bala det ki jingja ki asya jing ki bayo positif mundang mano ba phone ba kontak ki Traisi hajar tengkana banta ki pro hak sacrifice ki jing imladis dagi pangki sitom bapli itu sahaja imla kan penbiang ya kabam ke jengki during the isolation time ke baki ki hapan syong itu dia kamu bapli mundan mano bapet kabam kadi ke jengki wat ya ka wat lada ki long kila long serius ha ke jingpang ke bamaki ki yo kim hapan le hi sa hospital mundan kono ka free treatment na ka banta jengki asya hoat gi bulan barok ka ka ne ngopor ki traisi tom hina ka banta jeng covid Nadu ki nurse, ki doktor, ki polis, bat kiwi. Hingrai dah kita resi tahu makanan, ki don nak kejauh kabaino, ki don nak kejauh tulau. Kabaki kita ngelak dan pendiam kabam joki. Hingrai ki asya juni kelam kanu kucing siu ki resi tahu. Dia ngak kerpat nak liang jong ka megaria asya workers union. Ngak kerpat ika state government. Bat kumjuru ya ka health department. Bahkan ini ya ke badan kam nak kebenta joki asya. Sasisian. Kejing kuble kat kejing sowo ngapak biang syabar okat keturunan katiang kuble syubun ya kejing subun kejongpi ya kejing kulai kejongpi banya selok hilang bat ki asya kejongi ya kejing don mensin kejongpi banya rap ya ni haba mundan mano bapet mundan mano banya rap mulai nak biang jongpi pila kulai banya rap banya ini hilang banya ini ada dengan kita asya Apa ayah ngai full form juga asya. Accredited social health activist. Accredited social health activist. Kepada Ministry of Health, Ketua Negara Ajar San Track Bakla. Di yang nak yang bangila dan yarap nak yaki asya. Mungkin yarap mati mami yaki. Kita non preso ke sarkar kita juga ke sarkar pada yang pembiang yang dia dijual kamera proyek ini para mengkaitkan maka foundation dengan lebok nang bakal senti atau bandar dikam man konroi man nak minta kabur mana minta kita betul sikap berapa itu apa pilih keren orang bangio cukup mati batun dan cinjara ini masyarakat. Ketua nomlet saya kata kalian nama apa kata sibun ini dan nama persiapan kabannya kita berkuat. Dan saya orang buat long jumlah kami ini cinjara, jangan orang tolak ya kata. But dia wajib tip orang dia tip nak pergi berjumpa kamu hak mat kalau menjual dia tip